ما میخواهیم که بانان і клубника в шоколаде, киви в шоколаде тайyor کنیم. این шоколад ها میوه‌ها رو مشتا تیار کرده کمتر در خالدینی می‌مونیم که خنک باشه. وقتی که شکلات تیار کردیم دارم شکلات یخ کنه شود. کیوی رام کردیم. خیلی خاصک بریده. چوبچه می‌مونیم که удобный باشه. کیوی رام بهت بامزه میشه. ترشکایکو شکلات قیتی. طرز آن کردن شکلات. آورده یا پاسوده آوا میجوشونده. آو کی балақ میجوشیده. بعد алоуша пас карда дар дарунаш ҳами як стакан мемонда шоколад рехта ҳами якҷоя мекардаем дар алови пас то ҳамун шоколад хушрӯ ошида шавад. гирифта тар кардан мегирем дар болои пакети духовка мемонем. Пакети дар духовка дар болош бо мағзои донагӣ.